إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أمها لبوة عزة ربيفلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي أقول من مهار واحدكم مدا حديثك رسول صلى الله عليه وسلم حديث كروا فاوا ورمت ورمان حديثه إم مسلمك أن مسلمك أدا كرنجه حق تهو جواهك بيان كروا إكليك فان بيان كدوا فاوا حديث كم مكس مي حديث رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرواني حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فسمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. إم مسلمك أن مسلمكتك حق باكمك رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرباني إكليك فان الدنبونه أي كون كانت تكتوه هندوك إكليك فان حديث كرباني إنا بدل وجنما فه إنا سلانغواشه أدي دعوة دي فينما فه دعوة إجابة ديشه أدي النصيحة كان إدي فينما فه إنا النصيحة ترواشه أدي كم به علمون إنا الحمد لله كيا فينما فه يرحمك الله كيا إنا تكا هيو دعاء كديشه أدي إنا بالي وجنما فه إنا زيارة كراشه أدي مروم فه إنا جنازة باورواشه إهما مي حديث ألقون من كيواني ميرو ألقون من ترين كم مي كسوان مي حديث كا مي بيان كورا حق جو ألقون من إراد كربه هيتون دس كربه تو مسك كورام كم مكس مي حق مي حديثا بيجودن كم مسور كورن دوغ كلاه ألقون من واني واك دكافا إدوه ألقون من نمال حسابا كي مي حديث كا رسول صلى الله عليه وسلم مي بيان كربوا فاوا حق كي مي هما فرضتو نوتا واجبتو نوتا مي حق تها كي مي سنتتو نوتا هود كانتتكتو كمكس مي حديث کا میوا حق تکا بهگتون علم ویریم بیان کروا විදාලවනි මේ حديث ගා ඒව බයන් කරවිගෙන් දේ වාජිබ් කන්තතකෙවස් අධිහම එහෙම්මෙ බයෙන් හග්ගුතන් එබවේ බයෙන් මීහුන් එකන්තත කොෆිකම් ගවානම දෙන්ති බි මීහුන්ගේ කිබෑන් එකන්ත කෙන්ඩිගෙන් දා හග්ගුතකෙවස් එහෙවෙම හක්කුල් මුස්ලිම අලල් මුස්ලිම් සිතුන් ඒ හක්කුතවගේ වාක එක්කම් ගවියස් ඒ තෙරේගේ බෙහෙමෙනිගෙන් දේ බයෙන් හග්ගුතහ කීයි කොම්ම මීහකුස් අදා කුරංජෙහි හක්කුතක අදි අනෙබ්බෑ හක්කුතහ කීයි බයෙන් මීහුන්වත එබ්බේ කො එකන් කොෆිකම් ගවාන දෙන්ති බි මීහුන්ගේ කිබෑන් එකන් ෆුදිගෙන් දා කන්තත කොම්මකස් එමෙ ෆුර්තා මෙන් හග්ගකි එනගේ අඛාය නුවත මීහකා බද්දල් වෙජ්ජනම එනාය සලාම් ගොන්වත සලාම් කුරුන් කොම්මකස් සලාමකි මී ලොෙබ්බා කුලුනා ඕගා තෙරිකන් මීස්තකුන්ගේ මෙදුගා فتورين ورم مهم وصيلتي اما فرتما سلامغا الغون مي بينن كرا عباراتك كباتو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امغتي الغون مي بينن كراني السلام عليكم تباغي مچ سلام هوتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تباغي مچ سلامت تركما الله ගේ රහමත බරකයන් හුට්ටේ එහෙමම මේ මීහක අල්ගොන් මෙන් එම්මේ ෆුරත දිමාවෙගෙන් වෙස් අල්ගොන් මෙන් මේ බුනෙලා වාහකී එහෙමම හගීගතුග ඒ දුලුන් එබුණා බහුන් බස් වාංජෙහෙනේ අමලී ගතුන් අල්ගොන් මෙන් දක්කා එච්චගේ ගතුගේ වාන් එබිජෙහෙ ඒන රහමල් ලෙවුමා ඒන බරකල් ලෙවුමන් එදේ වාහකනොත ඒන සලාමත්‍රිකුන් ඒ වාහක අල්ගොන් මෙන් වාහක දක්කමුන් දාරුගමි බුණමුම් මිදනින් එහෙමම මේ عباراتك مي حقيقتك إما فريهم عبارة سلام قواكم قوانما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيرون رسول صلى الله عليه وسلم کے حدیث بس فرون عرب ننگے گوتك إيرون إرادو کرب عرب مننا دي تيريس هيوكن إبا لبيگندے كمكس مي فرتا مي حق مي واجبتو نوتا سنتتو ميهكا بدل وجنما سلام قون نوتا سلام كرو مي سنتتو نوتا واجبتو علم بيكلم විදාලවා ගොතුගා ඉස්වේ සලාම් ගොන්නොත සලාම් කුරුන් එයි
sunnate mihaka baddal wijjukam gawanama isve salam gonwata salam kurun ei sunnate kamuga ilmeri bekalum bayan kurawwani adi mihaku salam goa finama ege raddu jawab dinumaki ei wajibe ehem wema mihaku salam goa fikam gawanama ege jawabukum megotevve salgon men denje nei wajiben ekamaki miyadu algon menge mujtama fenna bay kala kantataka balaruga bay mihun salam goemas e salama jawabu nude note ebba beful me kanta kurawagotiki assalamu alaikum ne bunima angan ege wa alaikum salam nubuna meka natum mihim mi salam kollani e yadi rangalu gotennu ehme emme rangalu gotaki algon men assalamu alaikum wa rahmatullahi bunima ma wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mihen algon men hama atun salam kurun kommeka mi ehwema megen nugutaki isve salam gowma ki mi sunnatekkan adi mihaku salam goafikum gawanama tima ruhemi hevves nuruhemi hevves e jawab dinuma ki ei wajibekkan adi hama ehme baef haruga tankole mihun ginakot tibe iruga asa bay mihun salam gowana misalaka tankole bodu jamaate miyonnani asa mihak misalaka miskituga nuata kulahegga nuata geegga mihak wadegen asmi assalamu alaikum wa rahmatullahi mi gowane ehvima e jamaate beti biwar bawar mihun e emmen jawab den jehene to hama kommehin ilmer bekalum vidalwani egota ginabayka salam goaf kam gawanama egoteren ebbayaku jawab dinima fudene ekaku wasa ginabayka jawab salam mi gowani govima gina mihunge tereng ebbayaku jawab dinima eti dentibi mihunge kiban fudigen dane eya khilafa kurin algon me mibuni miyeku salam emme miyeka salam goaf kam gawanam e jawab dinima ki komme gote ves wajibike misalaka mega misalaki mer mi kashunamadu kurumaki ei evves miheku nukura miheku maruwegen evves mihek enaga macca kashunamadu nukura kam gawana meihama emmenge boluge elifawa wajiben ei ekamaku ebbayeku eti kashunamadu koffikam gawana mei denti bimihunge kiban ekan e negiken edane hama egota gina bayaku tibitanaka miheku as misalan goime egitren ebba mihun mitibi wahaka dakkanot ebba mihun emi jawabu dini esabun eg masalen nune denti bimihunge kiban ves ekan kendigen dane kommeka rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfultaka balairuga salam gomashanuwata salam kuruman ekalek faanwani irshatake devwafa adi salam kuruma ki ei miistakunge terega lobi ufedene kamekamuga ekalek faanwani hadis ko devwa bayan ko devwafa rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwafa ve la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum kommekas mi hadis basful ko rasula sallallahu alaihi wasallam mi hadis ko rawani tebami hun iman vejjoma daanden suwaruge nuwanna hutte mane ki iman vi miheke suwaruge wannane iman nuwa miheko suwaruge nuwannane adi tebami hun ebbeku anebbeku deke lobe vejjoma daanden tebami hun iman kan furi hamanuwa hutte ehem wema mujtamawga algon men mihen ule iruga mu'minaku anem mu'minaku deke be lobe wange beje ehem wema emihegge iman terikan furi hama wegen midane mu'minaku anem mu'minaku deke lobe wima migota rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa fa hadis tan hunnane iman terikan furi hama nuwa kantata misalakan in hadise rasul sallallahu furi hama nuwa kantata bayan kurawwa fa hadise in hadise rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi timage amilla nafsan ede heukan nuwata timage amilla nafsa beenumwa kantata timage akhayan edijjoma daanden tiyabamenge tereng ekakuwas ima terikan furihama vikam ganuwe ehemema ehen nedeha hindaku maane ki mihege ima terikan hagegatu ka furihama innuwe ama egotam me hadis ke rasul sallallahu alaihi wasallam me hadis karwani adi tiyabamehun ebbayaku anebbayaku deke lobi vejjoma daanden tiyabamehunge iman kam furihama nawa hutte
අවල අදුල්ලුකුම් අලා ෂයින් ඉදා ෆඅල්තුමූහු තහාබබ්තුම් එකම කුරුමුන් තියබෑමීහුන්ගේ මෙදුගා ලෝබි උෆෙදේනේ කමෙ තිමන් කලේගෆාන් බයන් කොත් දෙවන්තෝය එනෝ තිමන් කලේගෆාන් බුණ දෙවන්තෝය අෆ්ෂු සලාම බයිනකුම් තියබෑමීහුන්ගේ මෙදුගා සලාම් ෆතුරාෂෙන් එහෙම මේ හදීස් බස් ෆුලුම් එංගිගෙන් මිදනී මීස්තකුන්ගේ මෙදුගා සලාම් ෆෙතුරුමකී නුවත එකකු අනිකකා බද්දලුම් සලාම් ගෝමකී නුවත සලාම් කුරුමකී මී එබ්බේකු අනෙබ්බේකු දෙකේ ලෝබිවුන් උෆෙදේන කමෙක්කන් අදි එකම්ගේ සෝබුන් එමීහෙගේ ඊමාන් තෙරිකන් ෆුරිහම වෙගෙන් දානේ කමෙක්කන් අදිහම එහෙම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ එහෙන් හදීස් බස් ෆුලෙග්ග එකලේග් ෆාන් බයන් කොත් දෙවා ෆෝනි සලාම් කුරුම්ගේ වාහක බයන් කොත් දෙවමුන් ඒ හදීස් ගේ එකලේග් ෆාන් මි බයන් කොත් දෙවනි සලාම් කුරන් ජෙහෙනකන් එකමකු සලාම් කුරන් මි ජෙහෙනි හැම එකනි තිමා දන්න මීහුණන් එකනි නූංකන් තිමා නුදන්න මීහෙකම් ගවෙස් එමීහෙකක් වෙස් සලාම් කුරාෂේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මිදෙන්නවුනි ඉස්ලාමී අදබ්තහුගේ තෙරෙන් එම්මෙ හෙව්වෙගෙන් වා කන්තතහකී කො බෑතෝ නුවත එම්මෙ හෙව්වෙගෙන් වනි කොන් කමෙත්තෝ එහිඳුගා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කුරවනි තුත්ঈමු ත්තාම وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف مهمان داري أداكم مانكي كان دينما دن ميهنشا ندن ميهنا سلام قومه එමෙ ඉස්ලාමී අදබ්ත හෙත්තේතරෙන් හිමිනගින් වා හෙව් කන්තත්තහුගේ තෙරේග මෙහිමිනගින් දනි කා මීස්ත කොන්න මෙහමාන්දාරේ නොත කාන් දිනුමා අදි දන්න මීහුනෂා නුදන්න මීහුනා සලාංගෝ කොම්මෙකස් මි හදීස් ගේ ෆහුබාග මි බයන් කරවාෆා නුදන්න මීහුනා සලාංගෝම් වෙසෙ ජෙහේකන් මි අල්ගුමන්න මි හදීසුන් එබ ලිබේ ෆාදාය බයිෆාර අල්ගුමන්න හාසකෝ දෙක මිස්කීතුන් ෆාහ ගවාන ඒ මිසාලක දෙමියක වාහක දක්ක මිහුරි එකෙක්ගේ රහමතරේ කුමියයි ඈම ඒකතරන් එකකා සලාම් කොෆා එමීහාය වාක දක්කා ෆිංගා දාන දෙන්ජෙගෙන් හුන්න මීහාව සගේගත කල්ගොන් මෙන් ජෙහෙන සලාම් කුරන් නොත දෙන්ජෙ ගන්න බේෆල මාබොඩ සමාල් කමෙන් නුදෙවි මෙන් එකකා සලාම් කොෆා දාකම් ගවාන මල්ගොන් මෙන්ගේ ඉෂාරාතුන් නමස් මි බේෆල එකල් ගොතක නමස් ඉෂාරා කොන් ඒ සලාම් එනල වකුරුවන් ජෙහෙන එහෙම මේ හදීස් කමි බයන් කරබන කොම එගේ මීහුන්නක එකඤ්ඤ නූනේ එගේ මීහුන වෙස් අදින එගේ මීහුන වෙස් දෙබෑ මීහුන වෙස් මේ සලාම් කුරන් ජෙහෙනක කොම්මකස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීරිත කුර්ආනුගා සලාම් කුරුම්ගේ වාහක අනුත සලාම් ගෝම්ගේ වාහක වේ බයන් කරවාෆා මිගොත මීස්තකුන් එබෑ මීහුගේ ගෙතක වන්න ඉරුගා මොමෙන්තකුන් එබෑ මීහුගේ ගෙතක අහලුවරින් කෑරේ වන්න ඉරුග වෙස් සලාම් ගුවන් ජෙහෙකම කීරිත කුර්ආනුගා බයන් කරවාෆා වේ الله سبحانه وتعالى أكيد القرآن وحي كربا فاوي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون إيمان بجميستكن تيبامي هنگي جتن نو إهن جتكا إجتهوغ أهلورين سلام كو إذن لبفما داندين إجتكا نواناش එගො තියබෑ මීහුන්න හේවකම් බොඩුගෙන් වේ ඒ තියබෑ මීහුන් හඳු මකුරු මට්ටකේ එහින් ආතේග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ වහී කරවනි فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة فيتبෑ මීහුන් ගේගේ වන්න ඉරු අල්ලාහ්ගේ හදරතුම් වා බරකාතරි රංගලු සලාමකුන් තියබෑ මීහුන්ගේ අමිල්ලා නෆ්සුතක තියබෑ මීහුන් සලාම් කුරාෂේ එහෙම මේ ආයතකම් බලාරුගා අල්ගුමන්නේ මේ එගිගෙන් මිදනි ගේතකන් වත ගෝතිතකන් අල්ගුන් මෙන් වන්න ඉරුගා සලාම් ගෝන් ජෙහෙකන් අදිහම එහෙම්මේ අල්ගුන් මෙන්ගේ අමිල්ලා ගෙතකෂා අදි අල්ගුන් මෙන්ගේ අමිල්ලා ගෙත නූ ගෙතක වන්න ඉරුකම් ගෝ වියස් හම සලාම් ගෝන් එබා ජෙහෙකම් එහෙන් ආයතක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ වහී කරවනි وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا تيبامي هنن إبسكها سلامكم سلام كفنما إفر ريبتي سلامكم تيبامي هن سلام كراشي نوتا إ سلام رد كراشي هم كشورون كم كمجي حساب بلوا كلهكم الله وديهم بي كمكس وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها مي آتوك الله تعالى مي بيان كربا كنتتكامدوك علم مي بيان كدفني مي آتوك شرح
මීහක මිසාලකන් ආසමි ගොවි assalamu alaikum ega jawabuga komme gotevves wanjeheni wa alaikumus salam hama sida ibara wa alaikumus salam mihko asmi gawe assalamu alaikum wa rahmatullah ega jawabaka wanjeheni wa alaikumus salam wa rahmatullah mihko salamaka mi gawe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ega jawabaka mi wanjeheni wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh mega benuwanu gutaki mihko e salam gawe ibaratun emme maduwegen ege sida e lafzun jawab den jehene miyako misalakam mi gowe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh full ko mul ekko wahake ek salam mi gowe tiris hewkam e jawab de mi ha mi deni wa alaikum assalam e hisab ehmima ei rangol gotenno mi den jeheruga mi algon me mi den jeheni hama eya ek gotam ehem wema miyako mi bayan korone faziyadatu mandubatun mane ki mihek misal assalamu alaikum bunim evvare furihamako salama jawab dinumaki ei sunnate ke enuwa e mas egotashe jawab deni sunnate ke den wata wal mumasalatu mafrud mihek misalakan asami gowi assalamu alaikum wa rahmatullah ehem wema algon men nuwan hamekan assalamu alaikum bunalakan ega baluga algon men jeheni assalamu alaikum wa rahmatullah men maduwegen bunala ehma ehisaban egota jawab dinumaki ei fardake ei wajibeke ehmima salam gomga tin gotakan ebe beenu kura assalamu alaikum nota assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tin ibaran nota tin lafzu meegteren emme molu iturugen emme gina sawabu emihaka milibeni em fahumi bayan kurun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bunefkam gawanam adi kommekas fasallimu ala anfusikum tieba mihunge amilla nafsutaka tieba mihum salam gowashe mi ayata meduga al-imam qurtubi rahimahullah bayan ko devwa mi vidalu faawani mi ayata meduga buneve emme rangalu gotaki komme geeka wanna irus salam gowashe komme geeka wanna irus salam gowashe egeegga muslima kule nama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mi fadan gowane adi egeegga miha kunule nama mane ki miha kunule geeka wannakam gawanama assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin mifada kiyani adi egega muslimaku nuule nama assalamu ala man ittaba'al huda mifadan kiyani nuwata assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin mifadan kiyani mi ibaratan algon men kommen hitu dasnuwa kam gonata undaguwa kam gawana ma iradu kurvi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mifada mi ibara benu kurvi ma iradu kurviya rangalwan komme rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekalum wani huriha kamegga algomenna namuna dakkawafa migotun anas bin malik radiyallahu anhu vidaluwa gotuga timam bekalum rasul sallallahu alaihi wasallam ka ulwa iruga timam bekalum rasul sallallahu alaihi wasallam ka ulwa iru gahegge niwalun gos anekkaves baddalwi kamga vies ebbe kalaku anebbe kalaka salam kurwa kamga ve ehmema mi kamun algumna ingigem bidani ebe kalum salam kurawale ginakan bayfar bay befurna salam kurun hisa ginavegen diya me undaguwa kamekkamuga bayfar hiwegen gadana hiwegen de kommekas salam kurumge waaka dakkargo visnaran je nukutataken ebhuri sala ko heo kamek kurikamuga ves dentibe muna undagu nuwafada gotakan en kommekam ves mi kuran je misalaka miskitan asa namadan asa wargina mihum angol bara salam goetan ebade eka sabam fahariga miskituga namadan hunna mihan undaguma ki ekashigen waak mehemwima e salam gowaru gos gina fahara me bagutike salam gowafa halu wahafa adi ewa ufalegge budukamun evur gina waak tankol bara midekeveni ehmwima e gota salam govis not ehem waake bunun kam govis tankol madun bunevetu algon men ebeje masek ekkuram adi hem ehme fahagawa anek nugutayaki bay faharuga mi namadu kon nimigen adi wakin khasa gotega mi imam miha misalaka miskitege mihunna imam miha ena kommen salam kuran jehe kama bay befulne ekala e kommen kuran jehe kamege gotega mihunna misalaka namadu nimma alwana bay
rarashon fenifa hore manzar misaka imam meha misaka salam midin hama kurimati tibe huriha emme karik tibe huriha men nahen salam kor e gotakan no mer e gotak daami kon ehen kantak kurem e emme fahun balami hunnam mi hiwegen miden e komme kuranje henekam ke e manzar bala dentibe mihum wes ekan mi kuramu mideni ehema salam kuranje ekam ko salam wes mi kuranje heni e ek ekamge sabun ehen natija nunikumedane hiwa fada gotakan ekantata mi kuranjin adi hama ehemme salam misalaka namadu kom minimuni namadu kon hama nime gotaka den hama ek kaari tibe huri hamena mehen salam kurum ke ei wes adi eha rangalu gotenno ei ekamge sabun faharege meheru miskituga den tibe mi hunnam undagu maki vedane kame ehwe meharu salam algun miskitu tereng ekko anika ka dima vedane ekumukum miskituga mihen mihu tibekam gawan me undagunu wafada gotaka algun men jeheni salam kuram ehme ma mi salam kurum goves kurim mi ishara kurun fada algun nemme boda faage ftekal fardu fas namadu nimum fogama wagutun ekal men kurimati tibe huri hamen egota wahake ki salam kurakash kom men jehene e ehem by far fenifahunati mehuna hi vedane e kuran jehkem ei anehin Rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun egota faahaga waan ikkamennon komme ka salam kurum ge waaga dakkaruga ilmerin salam kurum ge adabtan ebe bayan kurwa ege tereng ekkamaki Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani yusallimu rakib ala al mashi wal mashi ala al qa'id wal qalil ala al kathir tusallimu as saghir ala al kabir mehar salam kurum ge adabtan me bayan kurwani ege tereng ekkamaki mi echaka sawar wegen dameha hingafa dameha salam go miyek misalagam midani echka sawaru mihara bahunna miyek misalagam midani saakalu gehwima e echga da miha hingafa da miha salanguwan adi wal mashi ala al qad hingafa da miha ishinde inna mihaka salanguwan wal qalil ala al kathir madumihun ginamihunna salanguwan tusallimu as-saghir ala al kabir adi kodamiha iswe bodumiha salanguwan emema mi anen hem bunanama miga adabtahaki algon men hama komme mihekuwas feshi kam gawana miradu meheru ekako sada nukurakam meheru echka sawar wenna miha hingafada miha sala nukurana sala nugwakam gawana me hisabun dinje hene hingafada miha echka sawar wenna miha salanguwan erun iradu kur almunna saldu ekamaku adabtaka balaruga mi tartibaki mi innagotaki miye adihama emme ehen adabaka balaruga mi bayan kurawani adamu takhsis ahadun min al jalisin bis salam bay far wagota ki men ishinde tiberuga baem mi hunna anwata bay meeting doga tiberu baem mi hunna salam kofa den tibe mi hunna ka salam nu kalmun kurim mi ishara kurun fadem ehem wima ei eggota kavs rangalu goten nune ebba mi hunna salam kofa adi anebba mi hunna salam nu kurem salam kurakam gawan malgun me wana huri ham menna salam kuraveto balan adi hama emme salam kura eruga madumolikama riti ibaratun hinitum bumauga mistakunna salam kuraveto algumen jehene balam ehma adi minun swar babaru mi adaptan ebuhuri salamuga namas misabun algumen mi adapta kurkollana adhema emme salamuge wahaka dakkaruga waram muhimu ennuguta ki algumen ge terega feturi foi waran vianuda amalen ei hile anhenun hile firihenunna salam kurun Rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfulta ko engegor gotuga hile yanhenun hile firihenunna salam kurun ehama kandeligin haram kame ehme Rasul sallallahu alaihi wasallam me hadis kurwa fa bayan ko devwa fawe inni la usafihu nisa hama kashwarun timan nabiyya anhenun hile yanhenunna ata ajjoduko salam nukurwame adive samahemme Aisha radhiyallahu anha kiba riwayatun ekmana me vidalwani Allahuge Rasula sallallahu alaihi wasallam ge appulu duwa hakuwas hile anhenege atuga nubihe Allah subhanahu wa ta'ala ge man nabiy sallallahu alaihi wasallam ge appulu duwa hakuwas hile anhenege atuga nubihe basfulu vidaluwe menuwe bay'at nuhippave ek maane ki Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bay'at hippawan tanuwata bay'ak kala iqrar tabwan ehme mi vaarugos evvesale ganhenaka salamen nukuravve ekaleeg fan mehar algon menge mi mujtamaga mi fennogote ki misalaka mi agreement nuwata ebbasum ga mi soy kurani fahariga huredan ekolon anhenako emme ismihe kanuwata mi kolon firihenako ehme ginevara mi vaagota ki agreement ga soy konnimma fa debami hum mi salam kurani salam ko fadi mi photo mi nagane ehwima e faafa koffadi e faafa mi hona dakkam wege mi photo mi nagane ehwima eyedi amudun eggotuka ves koggen waane kamen he faafa ge macca
ituru faafa hagegatuke me libigen midane ehme algon men war boda visnen jehene kamen mi evves hale algon menge wazifa ge kurier unwata algon men ule wazifa ge ule miha kur ule asdanati kommen algon men salam qur'an kene algon men evves miha kunwane haram kame koggen wazifa ge kurierum ves hoda kam maseke koggen adi hame emme baifar algon men faaha gawane baikala munasabatan ama not munasabatan ama salam kurun eba bawa ehme egeves algon men eba visnen jehene algon men ge machat tibe mihunna salam kuran diyakam govies algon men nuwane gotak ves mi hile anhena ka salam ko firihena ko gostana firihen misalaka firihena ko bodu mihe ko mibawani salam kurun waki kala hafla ka dima okay algon men gossa emvi me firihen mihe algon men salam algon men gos emiha ge anhenunna ena ge anhen darinna mimis mihunna algon men salam kuran kemen ehmvima danna meole waake ki kitamme mati mihun kuries bodu ilmu ere ko kuries kitamme adage mihe kuries ei rangalu kame nune evves haleg hileyan henaka hile firihenako salam koggen nuwane ehmima meoti rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis basful ehme mi hadis basfulon algun men wa irad kurviya mige fahun mi hadis basfulon amal kurave to masake kuran algun men faaga wa gotuga miharu waragina office to ko nota wargina school to ga waragina befulun hile fidihenunna nota hile anhenunna salam nukuravai algun men warang ufa kuran jehene kame algun men qabul kuran jehene hagigata ki heu kantatam mihe ko bay ko kuran ulekam gawanama baekala fittun tan annanekam baekala udagu tan annanekam faharuga mihunge faratun atu wedana bunedana mina hile firihene bima salamen nukure ekam ko mina lawai baadu wahe rangalu e lawadu hime kis music lawadu ek mes gos kame ekam ko ega mane ki den ene ifafa kurunya mifafes kurasheto ehenenno ena rangalu ena ifafa nukurakan ehem wima ena hile anhene wima hile firihene wima ena salan nukurakan ei war rangalu kame ehem wima baifahar algon men mikala hewkame kuran ulekam go aam gote kadi mujitamoga me ule gotun tima hinnuru he kala him marala kala tima e hewkamun duruwa kala basta mihunge faratun ividane names algon men jehene ki kuran eerun algumennam mi gotuga sabit webene ehem wima furatama kolgo algumennam annana baikala undagutan haasa gotigga mi onna mi kantatta mi onna gotun ebeje algon men hama kommen ve salam kuran ebeje adi wakin haasa gotigga mi duwasta faha kura aruga mi onnani misalaka mi onnani anhenuge duwas mi faha kurana anhenu duwas faha kurana me den e ofike tibe firihenun gos mitibene anhenunna bande safu hadage emihunna salam kurum mi gotuga ve sudda vegen wa kamennu ebe mi fata duwastaka ve algon men je nuune ke bunan e qiyamat duga mi suwal kurwen kam enaga deyatun mihege deyatun kitamme rangalu kamek kurikam gavis ei nuba kamek kam gawanama qiyamat duga ekama med suwal bevene ehwema yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum qiyamat duga insana e dekolan hekidene enage ata wa aydihim wa arjulihim ebamihunge faya ebamihunge dula wa alsinatuhum wa aydihim kommekas dula ata faya mi huriyacha qiyamaduge insana dekolan hekidene ehemwima evves miyeku rangalu kamek kuranshe kiyagen nuwane deenuga nekkame mige terevadda salam qurani firihenu na salam anhenu qurani anhenuna salam ehemwima mi hagegatu algon men visnejje nugutaen evves algon menge belumuga dashgawa ambe algon menge belumuga dashgawa anhen dariye men evves mihe konwane hen hile firihenako labba salam kurwagen nuata algon menge terege mene evves firiye nuata evves firihen dariye konwane hile anhenaka salam koge ehmima mi kantattan algon men e huttunas eive sama mujitamaw go fede warab bodete fahish kantatta mi huttuma fahivegen daane doren hama yaqinum wes ehmima mi dennewunu kantattaka meduga algon men ebeje visnalan mujitamaw mi algon men hamekane mi zinega wahake ikanyennu algon men mi dakkam mi jehni baem mi rangal niyetuga mikura kudi kantatta ekam diinu terega nek kantattan ebeje huttun erum wes iradu korvi hama deenan nasru edevene ehmima lobot izzetere befulne tibefulun vi tibefulun ge ahlu werinna tibefulun ge ratte hinna angadem vi hile firihenunna hile anhenunna eggotika ve salam kurun hudda vegen nuwa kamuga ehme rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfulu mehen ingiruge alumtren evves me konuwane mi hadis basfula bolala jaha mien amal nukura mi heka vegen nuwane kommekas nimmalum ge kuriga e tankol dannawala nam me suwale me innani mer salam misalaka miskita mi hum wadege me annani ehmema anneruga mi salam mi gon misalaka jama'an nufeshi mi oti oke ehmi me salam as me salam kullafane
misalaka mi imam mi me khutba mi deni imam mi khutba de veruga misalaka tankol lahun atu vedana mi haku asena karege jihigen huri mi ha misalaka salam kollafana assalamu alaikum ne bunul fan eme e halatuga kinettu ena hadinjin ena e halatuga nujehena kom meh jawab de kashen mane ki mehar imam miha ingredanan fada mehar imam miha khutuba e aduhuma ki wajib detto ehmi me imam miha khutuba de gadi ga algon men nujehene e miha ge salama jawab de kan algon men na e khutuba nimma feenage salama e jawab deni ehmi ma nuwata evre algon men kuda evre kodaka kurakam gawana me isharatun algon men e mihage salama jawab deni ehme enun en halato galgumna mi miskit teregu sama salam goen adi salam kurabene ehme mi hisabun almen mieduge mi ba nimmalana irad kurevia den anna duhakun mi em muslima ko anem muslima kan ada kuranji haqqutahuge baaki in fasba irad kurewalmen den anna duke kama begutum waaka dakkan adi hame me algon me faha kollon je anen nuguta ki mi hadis ka mi bayan kurwa foni em muslima ko anem muslima kan ada kuranji ha haggige waaka ekama ko dannan vi nuguta ke hame kane mi onnani ke em muslima ko anem muslima kan ada kuranji emme ha hagge nuka deenogade maane ke mevvore wara baawar haggutakan eba hurikan ada kuranji emme ekako anikaka ekama ko me hadis bas fuluga nuata me mashhur fa me hadis bas fuluga me onnani ha haggo egotum misal kan algon men balamvi hujurat sura ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bin e hadis e suratu ges waragina em muslima ko anem muslima kan ada kuranji kantattaka nuwata em muslima ko anem muslima ka koggen nuwane waragina kantattaken e suratu ges Allah subhanahu wa taala ve bayan kurabba ehvima nuguta ki mi ha kantatta ki mien none hamaiken em muslima ko anem muslima kan ada kuranji hagguta ki mi nona sama wara bawaru kantattake diinu gebotek namas mi hadis ga rasul sallallahu alaihi wasallam mi bayan ko devwafa mi wani ha hagge ehmi me iradu kurwa denganna duwahakun algun men mi hadis ke baaki huri baya me duga waaka dakkanam duwa ke Allah subhanahu wa taala algun men emmenna ki hewbas qabul kura baykam ga levun duwa ke Allah subhanahu wa taala algun men emmenna ikhlas terkan devun duwa ke Allah subhanahu wa taala algun men emmenna ki dimmati ga sabit we dina lobi kura adi hama hemme ilmu ge majlis tahuga ishina hiwa baykam ga algun men levun subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh